Hello everyone, welcome once again to LB More Cares. Ug aduna sa kapangutana nga atong tumagon karon nga nagaingon. Sakaan ba di ay kita sa kabuhi kung bulagan kitang uyab? Or ang title sa ato ang episode karon, gibulagan sa uyab maong gisakaan og kabuhi. No, so ingon ani ni, kung moadto kita sa mga rural area sa ato ang mga lugar dire, kalungsuran, probinsya or sa bukid sa ato ang nasod, kung makakita kita babae or lalaki nga kanang murag medyo tan-aw na to murag lahi og panimpla no sa sinultihan sa mga action niya mingon din sila nga gibulagan mo nag-uyab mo nang natralala mo nang napraning mo nang gisakaan sa kabuhi. So kana karong term nga gisakaan sa kabuhi mo kanay atong paghisgot-hisgotan. So ngano nga mo kanay lang irason nga gibulagan sa uyab or gibulagan sa asawa or bana gibiyaan og na mo na nga murag nalain no kay gisakaan sa kabuhi no. So ngano kana tungod kay usually kung maabot kita ni ana nga punto nga kita biyaan sa tong uyab, biyaan ba og bana or whatever or dunay mga trouble diya sa pamilya, dili dayon kita mukaon, dili ta ganahan mukaon no. So dili ganahan mukaon, magsige ra gihilak, magsige hinuktok, magsira sa kwarto, dili mo atubang og tawo, murag magdanguy-ngoy gyud, murag gyud og nadatugan siya sa iyang kalibutan no. So mao kana diha nga paagiha nga kay dili na dayon mahinultol sa pagkaon, dili na ganahan mo kaon, mauna nga tungod kay dili na siya ganahan mo kaon, wala na sulod ang tiyan, ang acid mo bugag na siya tungod kay mag-expect man siya nga ana nga time do na nakoy hilison no. So kung wala siya hilison, mao kana nga mugawas dayon mo saka na dayon siya diri paingon sa ato ang esophagus, sa ato ang larynx no, ingon ana maglain na dayon ang atong ginhawa. So ang uban ni ana mo maabot diri sa ulo, maabot bina sa ulo mo na nga nakahinumdum ko sa ako ang kasambahay before nga mingon siya nga naon sa ka gikabuhi kay ko naglain gid akong paminaw siya, hala ka makatralala ra ba na. So iya gid kong inundi ko malimot niya nga makatralala ra ba na ko. Unsa na makatralala siya? Ada makakuan god, makabuang. Oh, so ingon ana no. So mao kadto nga miong gid siya ayo lang pagutom. Kuda di wala ko pagutom pero ngano ni siya kuan lang ni ana basta ka dili lang gyud ka pagutom kay aron dili ka sakaan sa imong kabuhi no. Kaya ang tendency is nagsaka na dito, makuan sa hangin, panington din tag hangin bugnaw, so mo na siya. So going back sa ato ang kuan karon nga kanang bulagan og uyab, bulagan og asawa or bana or maunsa, magdaot jud kana. Ngano man tungod kay ma-stress, ma-depress, ang immune system maluya. So apil sa pagkaluya kanang ato ana dayong mga gastrointestinal activity sa ilalom no sa atong tiyan, ang atong stomach, mura na din og maghaw-haw, maglain no. So ingon ana na dayon then magsigigilak dili mo kaon, so mao na nga og sila pa gisakaan og kabuhi, so mao dayoy mahitabo no. Pero ang uban ana nga dili gud makakontrol mo ginay dangatan tungod kay do na pugoy kaila nga mingon siya nga mingon gid siya nga amra gid ko nataranta gyud ko day na ana no kay agis ako ang kakuan, agis ako ang gibati. So mura siya nataranta, meaning murag na mo gito natralala, napraning tungod sa kabuhi no. Kay makapraning gid unang kabuhi kanang acid og dili nato na yun, makapraning gid na siya. So tungod kay og na kitay problema mga mental anguish or anxiety of separation or unsa ba dili kita agwanta ni ana, dili kita control ni ana, dili din ta ganahan mukaon, dili dayon ta ganahan makighalubilo, so ma-depress kita, so mo gyud ay mahitabo. Mura na dayon tag matralala gyud, di na ganahan maligo, di na ganahan manudlay, di na ganahan makigistorya, di na ganahan mag-ilis no. Uban gani ana nabaho na nili ang may ilis-ilis ni siya noon sa guni siya. So ingon ana no mo nagingon sa uban na nagisakaan kabuhi na pakan ana didtong linugaw. So ingon ani ni kun atong paundayunan ang atong gibati sa mga kaguol, sa mga problema mahitungod ni ana, dili na din taganahan mo kaon. So the tendency is mo gina siya ang acid musaka paingon diri sa tong dughan mura na din tag noon siya man gapalpitate ang dughan dayon heartburn no, heartburn makaingon na din ta nga
doon na kita sakit sa kasing-kasing, mapanik, nervyos, o mo na dayon na, no? Mapanik o manervyos, mo na dayon nang, mura na dayon taong mataranta, murantag matralala, murantag mapraning, no? So, mo ka nang naanga, ang uban ni anak, mo ginailang ko nga, ay naingon anak na siya kay namatay iyang asawa or namatay iyang bana, kana bitang separation of inaanak separation mura og nag-anxiety because of separation, either death or kanang gibiyaan lang gyud or gibulagan, no? So ingon ana daghan kaayo ako og na basa ni anak, nakita ni anak nga kadang naa nga idibdib ug maayo, dili ka maumo mo overcome ni anang nga mga kagulanan, so dili na dayon mukaon, magsigil lang dayon og hilak na kanang naadaan makaluya na sa immune system sa atong gastrointestinal tract. So ang acid dito gaduho na og hantod nga musaka gyud sa utok, no, hasta pa mata malain na gyud, no. So mao kanang naa ang mga reasons ngano na nga ang uban ingon ni ana ma-depress. So actually dili ang kabuhi kun dili kana bang murag ang offshoot sa atong gibati or unsa pa diha kagulanan nga mo'y nakapasaka sa kabuhi. So inaani lang kun maabot gani nato ng panahon nga kana bitong inaana nga muratag depressed o doon na pud nuoy ubang tawo nga kun maabot sila nila nga problema manambok kay magsigig kaon. O kabuhion gihapon kay magsige magkaon unya ang acid magdaghan ang atong gikaon, magkadaghan po ng iyang ibugas, so muna nga pareho ra gihapon, no? So hinahinayon lang gid na kon aduna kita gihambin nga mga kagulanan tungod kay mo ni gibiyaan ni Undo, gibiyaan ni Inday or whatever, ayaw mo biya og kaon. Di kita mo biya og kaon, no? Oh, ayaw biya og kaon kay inigsaka ana sakaan kita kabuhi, no? Ana matraning kita, matralala. Diri sa Kabisayaan mo na term, no? Ana na praning na, matralala, no? So kaon gyud. So bisan man gani tingali kun wala ta ni anak nga mga pagbatia, apan adunay ubang tawo nga napasahan sa gutom bitaw. Napasahan sa gutom, mo bray napas mo, napasahan sa gutom, wala dai makakaon, mao nga sakaan pud sa kabuhi, no? So dili kita mo pakawala ng kaon. So napunoy uban nga fasting. Ito yung nila nga dili sila mukaon, pero dili man gyud sila mo abstain og kaon. Naray mga kaon-kaonon anak, mga prutas, saging baron or mga apple, ingon ana, no, pero dili gyud tong rice, mga food, dili gyud to inana. Napoy ingon ana. So okay lang na siya unya with water, no, kanang mo inom og tubig, pero dili kan lahi kana siya. Lagi uban nga kun guna bitaw emotional battle, dili ganahan mo kaon, no? So mukaon gyud ta ana aron dili magkuan ang atong dili ta maluya, no? Dili ta magparsulabi sa atong gibati tungod kay una alkansita ang atong gihilak-hilakan wala galipay-lipay oro dito nya kita gahilak-hilak na naunusapod, no? Ingon ana. So kaon gyud kaon. Kung napasar ang atong gutom, dili dahil ta mubuga og kaon, di ta mupaspas og kaon kay musamot pod, musaka pod ang kabuhi kay tungod kay na nalabian sa kabusog. So dili kaayo makadigest ang ato ang stomach, no? So hinay-hinay maayo gani ana kanang lugaw labi na nang lawot kana bitang lawot bitaw sa linungag munay atong kuhaon ana din munay atong hinay-hinayag inom butangan og sa baron mga gagmay mga bits and pieces sa isda baron sa kuan ana mga unod sa chicken, no? So munay kanon na to hinay-hinay aya na ta mukaon sa mga kanang full diet, no? Pero ginagmay lang kon 1/2 sa plato ato lang kaning katunga karong panahon na dayon later on mga 30 minutes after kaon na pod, no? Inana ginagmay lang. Eat sparingly, ne? So muna giingon diha, no? So kamong gibiyang-biyaan uyab. Uy, ayaw mo patuntok. Aron di mo saka ang kabuhi. Kaon. Pasag din ang mga uyab diha. Oh, mingon na na sila. Amingon lang tingali ka na nay or lula ko makaka-experience. What? Dai. Ayo kong inaana.
I've been through a lot. Pero wala ko sa kaig kabuhi. Mukaon lang yun ko. Balak ako dihang mga tawhana mo, no? Kung di mo ganahan ako di ayaw. So, ingon na kasimple, no? Ato kung tagaan dignidad gamay at kung kaugalingon, labi na kitang mga girls, no? Kitang mga babae, tagaan po dignidad at kung kaugalingon, respeto, no? Kung dili ganahan sila nato, kiber, no? Inana lang attitude, kiber. Next, inana ba, no? Kung gawas og mipanaw sa laing kinabuhi ang atong kapikas. Pero dili po na siya amoy atong kuanon jud no nga inana man gina, that's the cycle of life, no? Tanan nga dunay kinabuhi, dunay gyud kamatayon. So ingon ana, ro kadtong buhi abyaan taguyab. Binuangi ko. No, so ingon ana, aron dili ta ingnon nga tralala sa kaag kabuhi kay biyaag uyab naguulo ana, no? So dili ta mag-ingon ana. No, muna ingon sa kanta nga I don't give a damn to lost emotions, no? This is my life. Kanang na ang kuanda yun. Bakod, pick up the pieces and start all over again, no? Tindog, dili magilak-ilak, dili magpasar-pasar og kaon, no? So, mao kana na atong sharing karon mitungod ni anang gibulagan sa uyab, maong gisakaan sa kabuhi. Atong i-prove nila nga wala mo'y kuan, wala mo'y di mo kadulot nako, no? So atong i-kuan ka na, hoy, dili maayo ka na ang sakaan kita sa kabuhi tungod sa gugma. Hoy, ningon na man. Nusa. Ana dayon, no? So, mao lang kadto. Have a good and godly day everyone. O hangtod sa sunod, please remember Jesus loves us unconditionally. Muna'y tinuod nga gugma. Bisag pagbiyaan ta sa tanang katawan, pero ang Ginoo dili na mo biya, no? So have faith, because without faith we can never please God. Again, hangtod sa sunod, please subscribe, like, and write your comment below this video. Salamat kaayo mga palangga, no? I love you all, guys. Salamat jud kaayo. Bye-bye.